ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон Цзи Шумин мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Чин мавриди музокирот қарор дода шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар оғози суҳбат Цзи Шуминро бо оғози фаъолияти намояндагӣ дар Тоҷикистон шодбош гуфта, бо итминон иброз доштанд ки бо талошу фаъолияти самарабахш ҷиҳати такони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии ду кишвари ҳамсоя дар арсаҳои гуногуни ҳамкорӣ саҳми арзанда мегузоранд. ҷонибҳо ба рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ аҳамияти аввалин дараҷа дода таъкид намуданд ки Чин ва Тоҷикистон дорои имконият ва захираҳои фаровони ҳамкориҳои гуногун ҷанба мебошанд. таи солҳои барқарории муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар соҳаҳои гуногун бахусус амалисозии лоиҳаҳои сохтмонӣ дар шаҳри Душанбе васеъ ба роҳ монда шудаанд. иштирокчиёни мулоқот ҳавасмандии хешро ҷиҳати рушду густариши бештари ҳамкориҳо миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Чин дар соҳаҳои иқтисод, тиҷорат, гуманитарӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг, сайёҳӣ ва кишоварзӣ таъкид намуданд. ба сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои мусоидат дар расонидани кӯмаки моддии ҳукумати Чин дар шакли ваксинаҳои зидди коронавирус дар давраи паҳншавии ин бемории сироятӣ ва техникаҳои коммуналии замонавӣ изҳори сипос карда шуд. дар ҳафти музокирот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи назари тарафайн баррасӣ гардид. мулоқот ба таври созанда ва дар фазои ҳусни тафоҳум сурат гирифт. барномаи ахборро идома медиҳем. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд зиёда аз 400 иншооти гуногун бунёду навсозӣ мегарданд. бо ин мақсад танҳо соли равон ифтитоҳи зиёда аз 100 бино ба нақша гирифта шудааст. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич. ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат танҳо соли 2022 дар ин ноҳияи ҳамешасабз зиёда аз 100 иншооти сатҳи мухталиф бунёду навсозии куллӣ мегардад. имрӯз корҳои охирини васлу насб дар маркази хизматрасонӣ ва савдои соҳибкор Далер Юсупов ки арзиши лоиҳавия зиёда аз 1 миллион сомониро ташкил дода аз таххона ва 3 ошона иборат аст, бо авҷ идома дорад. дар таххона таҷҳизот барои омодасозии нонҳои ҳалқиелӯи маҳсулоти нонӣ ва хӯрока, дар ошонаи якум ошхонаи муосири хӯроки умумӣ, дар ошонаи дуюм маркази савдои фурӯши маводи ниёзи аввалу шириниҳо ва дар ошонаи сеюм мағозаи фурӯши сару либос ва таҷҳизоти варзишӣ роҳандозӣ гардида, бо ин васила зиёда аз 20 нафар ҷавонони ноҳия бо кори доимӣ фаро гирифта мешаванд. соҳибкору бунёдгарон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки рӯзҳои наздик бинои зеборо мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. соҳибкори ватандӯст Замира Самиева дар назди хеш мақсад гузоштааст ки пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мунаққашу барҳавои бо харҷи наздик 500 000 сомонӣ бунёд шуда истода 50 нафар занону бонувони бешуғли ноҳияро бо кори доимӣ ва маоши баланд таъмин созад. ошонаи якум барои мағозаи фурӯши сарулибоси духтарону занона ҷудо гардида, дар ошонаи дуюм мошинолот ва таҷҳизоти дӯзандагӣ васл насб карда мешаванд. дар ин коргоҳ зиёда аз 30 нафар бонувони занон бо кори доимӣ фаро гирифта барои муҳассилини муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ сарулибоси тавсеявии мактабӣ омода месозанд. дар деҳаи ғазантарак ки ба маркази маъмурии ноҳия хеле наздик аст, бо иқдом мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва идораи сохтмони асосии ин неҳод қасри варзишии муосир ва дорои ҳамаи шароит бо харҷи наздик 3 миллион сомонӣ бунёд шуда истодааст. сохтмончиён аллакай такурсии бинои муҳташамро пурра ба сомон расонида имрӯз ҷиҳати дар муҳлати муқаррар гардида мавриди истифода қарор гирифтани иншоот ҷаҳду талош доранд. имрӯз дар марказҳои хизматрасонӣ соҳибкорон Юнусов Далер ва Салимова Замира корҳои сохтмонӣ идома карда истодааст. инчунин дар қасри варзишӣ дар назди мактаби 1 ва қасри паҳлавонон дар назди мактаби 10 ҷамоати деҳоти ғазантарики ноҳия бо авҷ идома ёфта истодааст. дар ин раванд барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни ҳумоюни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвари маҳбуб
در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 ساختمان تالار ورزشی معاصر برای 1200 نفر خواننده جریان دارد. فرمایشگر اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوات و بناکار ساختمانچیان اعضای اساسیاسیون تشکیلات ساختمانی سوات ساختمانساز کوشش به خرج داده ایستادند که تالار ورزشی دارای تمام شرایط‌های معاصر را روز آغاز سال نو تحصیلی 2022-2023 مورد بهره برداری قرار دهند. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. имрӯзҳо занону бонувони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо истифода аз маҳсулоти гуногуни тару тозаи истеҳсол намудаи худ шарбату мураббо ва ҳар гуна консерваҳоро омода карда барои фасли зимистон захира менамоянд. дар анҷом додани ин амал бонувон аз маҳсулоти хушсифат истифода карда қоидаҳои санитариву беҳдоштиро қатъӣ риоя менамоянд. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامع برابر استفاده با ثمر زمین‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی همزمان قطعه‌های زمین‌های نزد حولگی را نیز ثمرناک استفاده می‌نمایند. شرایط اقلیم، زمین‌های حاصلخیز، تامین آب پالیزی و تجربه بوی ساکنان امکان می‌دهد که در یک سال 2 تا 3 مرتبه حاصل فراوان محصولات گوناگون به دست آورده شود. ساکنان مهنت‌قرین ناحیه حاصل دور اول کشت زراعت‌ها را جمع آوری کرده در کشت تکراری پرورش دیگر نامگوی زراعت‌ها را به راه ماندند. مدنیت بلند استفاده زمین را در قطعه نزد حولگی اویله نصرالدین آوها از جماعت دهات به نام اتفاق ناحیه مشاهده نمودیم. در این قطعه هر یک وجب زمین مقصدناک استفاده برده شده حاصل فراوان به دست آورده می شود. اعضای این خانواده محض توسط استفاده زمین همساله برابر تامین طلبات روزگار خود همزمان محصولات گوناگون را به بازار برآورده فایده خوب به دست می‌آورند. محصولات زمینی نزد حولگی ما از 8 تا تیغ عبارت میباشد. کشت اول کارتوشکا بود، کارتوشکا را گرفتیم. دور دیگه لوبیا دونگی سفید میگیم، باینش دای نبود. مکای دون کوریدیم، کودگیم، سبزی، بلغاری، لابلابوی سرخ حاصلی بالام به دست میاریم. با گشته در تیرمو با کارتوشکای تیرمویی در ماه آگوست میشود، با سبزی هم خیلی مقصد. کدام وقتی که وقت یاتیم برای اگر درآمد مقصد برای حاصل نقد به دست آوردن صمیمی مهنت میکنیم. امروزها زنان و بانوان برابر تامین طلبات اهل اویله با محصولات گوناگون غذایی و پرناز و نعمت گردانیدن خانه خود در فصل زمستان آمادگی همه‌جانبه گرفته به مقدار زیاد در ظرف‌های شیشگین از میوگی‌ها شربت و مربا اینچنین از حاصل سبزوات نزد حولگی خود یک چند نامگوی افشوره و خورش‌ها را آماده می‌نمایند. بانوان روزگار دیده در انجام دادن این عملها از محصولات خوش‌صفت استفاده کرده به قاعده‌های سانیتری و بهداشتی دقت مخصوص ظاهر می‌نمایند. این قریب 40-50 تا آیا نمود میکنیم. با 40-50 تا آیا انجیر میکنیم، آی شفتالو میکنیم، آی سلیوه میکنیم، آی زردالو میکنیم، آی گیلوس میکنیم، آی پامیدو شکرو میکنیم، لوبی سرخک، لوبی سفیدک، با لوبی باقلجان میگن، با این گندم ذخیره کردیم، این با جای او را میگیریم، با این لبلبو، با پیاز تیرمویی، با کارتوشکا. هر کدوم باید که اول به قاعده سانیتری رعایت کرده، اول دستانش رو با صابون شسته، بعد به کار سر کند. و در وقتی که با سرپوش بنکه رو محکم میکند حتما باید که از دستپوشک استفاده برد. کدبانو درست به قاعده ها رعایت کند میتواند که همین ظرفی با خوراک کنسروگی تیار کرده شده تا 2 سال ذخیره کرده شود. از جمله مربا، شربت همین ها میتوانند که دوام 2 سال استنوا ما استعمال کرده از اینها پورا میتوانند. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامع برابر آماده و ذخیره کردن محصولات غذایی از حساب میوه‌جات و سبزوات در شکل‌های خشکانیدن و کنسرو همزمان غله، لوبیا دانگی‌ها و دیگر انواع اولیه غذایی را به طور مخصوص در انبارها ذخیره می‌نمایند. در این برابر ذخیره مواد سوخت و خوراک چاروا نیز به مقدار ضروری در هر یک عائله مشاهده می‌گردد که این روند به اندیشه ساکنان برای تامین روزگار خوش و آسایشته آنها در همه فصل‌های سال مساعدت می‌نماید.
اعضای گروه کاری از حساب کارمندان مسئول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، ریاست کار با زنان و عائله ولایت ختلان، ناحیه عبدالرحمن جامی از شرایط روزگار، طرز استفاده قطعه‌های نزد حولگی و ذخیره مواد غذایی، خوراک چاروا و سوخت در این خاندان دیدن کرده بهای بلند دادند. تبرعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. кишоварзони ноҳияи Темурмалик мақсад доранд ки имсол дар майдони 302 гектар кишти такрориро гузаронанд. имрӯз ин нишондиҳанда то ба 120 гектар иҷро гардидааст. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатнон пас аз ҷамъоварии ҳосили аввал кишоварзон дар майдонҳои холишуда кишти такрориро вусъат мебахшанд. барои дар муҳлати муайяншуда ба итмом расонидани корҳои саҳроӣ техника барсоанда буда кор тибқи нақша ба роҳ монда шудааст. кишоварзон корро дар асоси талаботи агротехникӣ ба роҳ монда ният доранд ки даромади хуби иқтисодӣ ба даст оранд. рафти корҳои саҳроӣ ва гузарондани кишти такрорӣ дар хоҷагии деҳқонии Танобчӣ хуб ба роҳ монда шудааст. дар майдони 450 гектар замини умумӣ дорем ки аз ин 65 гектараш замини обӣ мебошад ва 25 гектари дигар заминҳои ба пойгоҳ обёришаванда. дар заминҳои обӣ мо кишти асосиро аллакай ҷамъоварӣ намудем ва кишти такрориро оғоз кардем. дар арафаи анҷомёбӣ аст ки помидор, бодринг, мош, луби, ҷувори мака ва ғайр аз зироатҳоро коридем. дар хоҷагии деҳқонии ваҳдат низ кор дар ин самт идома дорад. хоҷагии деҳқонии ваҳдат дар тавозуни худ 60 гектар заминҳои кӯрами обёришаванда дорад ки мо дар ин майдонҳо дар майдони 7 гектар кишти картошка, 15 гектар кишти сабзавотҳо ва дигар зироатҳои кишоварзиро гузарондаем. имрӯзҳо ҳосили сабзавотҳои хоҷагӣ пухта расидааст ва ин маҳсулотҳо самдорони мо пешкаши бозори истеъмолии муҳайё намуда истодаанд. дар хоҷагӣ зиёда аз 650 нафар самдоро ҳастанд ки имрӯз ба кори кишоварзӣ машғул ҳастанд. мо баъди ҷамъоварии кишти зироатҳои асосӣ, кишти такрории зироатҳоро гузаронда истодаем ва имрӯзҳо аллакай дар майдони зиёда аз 10 гектар мош, 2 гектар шолӣ, 2 гектар кинҷит ва дар майдони 3 гектар кишти ҷӯрмака барои дон гузарондем ва кишти такрорӣ идома дорад. ҳоло дар тамоми бахшҳои кишоварзии ноҳияи Темурмалик корҳои саҳроӣ тибқи нақша роҳандозӣ карда, саҳмдорон бо истифода аз рӯзҳои гарми тобистон ҷамъоварӣ ва захираи маҳсулотро барои зимистон идома медиҳанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бо мақсади таъмини аҳолии шаҳри Хоруғ бо маҳсулоти аввалияи озуқа дар майдони Исмоили Сомонии шаҳр ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардид. гузориши тоҷи Нисои Файзуллобек ва Муборакшои Рустам аз шаҳри Хоруғ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи кишоварзиро ҳамчун соҳаи муҳими иқтисоди кишвар дониста, ҳифзи амнияти озуқавории мамлакатро аз сатҳи рушди ин соҳа дар мамлакат маънӣ дод менамояд. ин аст ки солҳои охир дар қаламрави кишвар ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, барои баландбардоштани маданияти истифодабари замин, истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замини корам ва аз он гирифтани ҳосили дилхоҳро имрӯзҳо яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа маънӣ дод менамоянд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади таъмини аҳолии шаҳри Хоруғ бо маҳсулоти аввалияи озуқавории ниёзи мардум дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Хоруғ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзиро баргузор намуданд. дар ярмарка кишоварзон аз ноҳияи Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Шуғнон, Ишкошим ва ноҳияи Мурғоб маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва шириву гӯштиро бо нархи нисбати бозор арзон пешниҳоди сокинони вилоят намуданд. дар маҷмӯъ дар ярмаркаи кишоварзӣ беш аз 14 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 2000 тонна гӯшт, 350 литр шир, 250 килограмм бодиринг, 900 килограмм помидор, 800 килограмм картошка ва пиёз ба фурӯш бароварда шуд ки сокинони вилоят тавонистанд маҳсулоти ниёзи аввалро бо нархи дастрас то 20-25% арзон харидорӣ намоянд. мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тасмим гирифтааст ки дар оянда низ чунин ярмаркаро ба роҳ монда мардуми шаҳри Хоруғро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намояд.
از ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان در یارمارکه فروش محصولات کشاورزی جماعت‌های دهات ناحیه با محصولات گوشتی و شیری، چاروای زنده، مواد نیازی اول اشتراک نمودند که بیش از 400 کیلوگرم آن را گوشت تشکیل داد. امروز در یارمارکه امروزه از جماعت دهات سه زیاده از 950 کیلوگرم گوشت گاو و قطوس، محصولات شیری از قبیل چکه، جرغوت، قیمق و قروت یعنی دسترس ساکنان ولایت گردانیده شده. به ضمن این در این روز ساکنان شهر خاروق و گرد و اطراف ولایت توانستند مال زنده را خرید نمایند که آن به تامین خانوادگی آنها در فصل تابستان و تیرماه با محصولات گوشتی موقع استوار دارد. در فاصله کوتاه محصولات وارد شده جماعت‌های دهاتی ناحیه راشقلعه نیز خریداران خود را پیدا نمود. با راه اندازی نمودن یارمارکه فروش محصولات کشاورزی هر یک ساکن شهر خاروق بالیدروغ گردیده با افتخار بی اندازه و صمیمیت خاصه به حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری بیان نمودند. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار خیر. سلامت باشید.